ole clear tu te chibai le vekule voin hi January ni som pasari kumsan hi som ni panga zirtop ni ania voin lama thil thleng hian khovel pum a thong ani a chan chu khovela mi hausa ber Elon Musk rocket SpaceX Starship chu wansanga thola yin apuak dar ani olem hasain video hi kan thlir ma sapotanga ti chuan thil thendan chungchang kan soi chun zom le don nia Good, it's about to fall on top of us. Guys, oh my gosh! What is this? Are we gonna fucking die? Look up at me, Melissa. Right there, right here. Shane, what is that? That's not the burn up of the atmosphere, is what that is. That's crazy. I've never seen anything like that in my life. ole kan entak ang khan wansanga hian thil tam tak mai thlok kan hmuwa heng thil thlok te hian ser thum rong lam chuan pu bok ani video ala tu te chuan angai nan shelo hle maya eng thil nge ni ta ti hin mak an ti khop maya ti hian video in an la a mu nom thlirin an thlir ngot mai ani What time is it there? 5:30ish. Oh my God, Mom! You. hemi chungchanga hian ngai dan sang sang te po an nei nual man ani ama ero chu ani na taka chuan heng thil thlok tam tak te hi Elon Musk Starship rocket puak dar ta ania ti hian khovela aron ta thale ani moyan ti view lai hian atlak na lai tur vela chu thil hla tak tur ani ole hemi chungchanga hian engtin nge report a kan tar lang don ani SpaceX Starship rocket hi tumsari an test nu minute reivak lo aliam nuwa hetiang hian apuak dara company tan chuan next generation spacecraft siam le antum na chu nungtol na lian tak anita he rocket hian mok satellite chu aphur tela e chuan South Texas a jing darnga le mini somthum pariat khan athlok chuak ani ama ero chu reivak lo nuwa minute riat aliam nu meu chuan SpaceX mission chuan he rocket hi athunun thei ta lo ani he rocket puak hi soita kang khan khovel lama aron tlak thak le wangin mishing de tan alha hlea chu wangin thu chu te po an siam hiala he rocket hi Mexico tuipui chunga atlak dona wangin thu chu siam hiala niya Mexico tuipui chunga thlona thlok thin te chu an thlona kalkong son tura ti ania achan chu rocket them te hian thlona hi atlak pal an hlau ani he rocket ka chu hi SpaceX flagship rocket program jingami ania SpaceX te hian tumdanga lotling takin an rocket te hi an lo kap chu to thina ama ero chu hetianga an mission a fail ta kai hi chuan mason na turan la nei ni in alang SpaceX Starship test flight an nei na hian engthil chi ange diklo ti chu chui chian na nei mekania SpaceX chuan he rocket lo chamna hian investigation an kalpui ngala report then khata tanga tarlan ani danin rocket hi a fuel atui chu leak a omwang ni in tarlan ani Elon Musk company CEO chuan social media lama X platform a chuan he rocket puak chungchanga hian thupo sanei ani Elon Musk chuan tiang hian aziak spaceship engine lama chuan rocket engine firewall chunga cavity ya oxygen leak kan neya chu vent capacity aya tam pressure sim thei khopa lian ani hei wang hian Musk chuan rocket hi puak dar te hin posa siam ani hetiang hian rocket lama van doina tok ma se Elon Musk chuan malam huna film khur takin thilan kalpui to thur thu asoya rocket buak dar chungchanga po hian Elon Musk chuan tiang hian asoi hetiang hian harsat na ma se nakin loka rocket an laka chu le tura po beiseina sang tak ala nei thu asoya atim te chuan thei top chuin malam huna hetiang thil hi athlen to lo nan thei top chuin man lak tur thu atar lang bok lika le omlo chu uluk takin check ani tur thu asoya
thalea rocket dang an ka chu tur chu he thil thleng hian ati boilo tur thu atar lang tel bok tuna rocket an test mek hi Elon Musk san mishing le bungruate marsa da chho atumna rom manna pakhat ania hetianga lo chamna an nei hi alung oilo thak leya ama ero chu hetia van duinan to na hian malam huna rocket a aya tha siam le turin apui ngei a be sei om Starship rocket puwa nun ber chu Mars kumsan hi som hi pali khan ania he rocket puak ve thung hi chu Indian Ocean lama rocket themte hi atatha ve le thung ani ama ero chu tuntruma rocket puak hi chinchia ani big na chan chu amma zongin paruk dangte chu lotling takin ka chua haloni toa hetia apu dar ta ka wang hian hriat a hlo bik hle ani heti mek lai hian Starship system jinga mi tho Falcon Super Heavy Booster chuan lotling takin an ka chu tanga minute sari nuwa atum ram chu a thleng theya roman loksa angin hei wang hian company na thok tu te chu lo cham viewin lang ma se he thil thleng bi ka hi chuan an lom hle thung ani SpaceX company hi kumsan hi pani khan din nania ti chuan private company ya International Space Station na mi phur chuak thei tu company masaber ani kumsan hi som ni khan International Space Station na mishing ahanda ani nikumpo khan SpaceX hi International Space Station na astronaut tang khangte lakir turin thon chho aloni to bok SpaceX chuan an Starship hi khovela rocket lian berani thuan soya ma se van doi thak takin hetiang hian a thlo chhuwa tanga rei vak lo hnuwa apok dar zuita ani soita kang khan Elon Musk pon he rocket podar chungchanga hian rocket fuel ali ka wangin apok dar ni na tar lang ani ti chuan he rocket hi Caribbean tuipui chunglama apok dar zuita ani ole tuna chuan SpaceX rocket pok dar ta hi angle sang sang changa anlak na video te kan clear zui bokanga kan ngai dan te comment lama kan soidon nia Wow, talk about it going right over us, right? Oh my That's God. amazing. Oh my God, how cool is this? Did you see? Like, what is this even? Oh, it's so cool. Oh my goodness, it doesn't look real. Wow. This is not right. Something happened. ole khati zong kha tuntruma SpaceX rocket puak chungchanga report kan darlan thei chu nia next video kan imhole theu do nia